Možda malo neobični filmski pristup za televizijske gledaoce serije Portreti. Intervju na Surčinskom aerodromu Beograd. I jeste i nije tako. No dok očekujemo da pridošli putnici iz Tunisa pristupe pristanišnoj zgradi, iščitajmo nekoliko hladnih podataka o čoveku koga želimo još ovde večeras na aerodromu, a i kasnije u emisiji serije Portreti da predstavimo. Milorad Ćirić, karikaturista, autor hiljada karikatura koje su vas godinama i decenijama zasmejavale na naslovnim stranicama Ježa, Borbe i drugih listova. Rođen u Vranju 1912. godine, završio nastavnički i akademski tečaj Umetničke škole u Beogradu, profesionalni novinar od 1936. godine, bio saradnik predratnog ošišanog Ježa, karikaturista Borbe, urednik i glavni odgovorni urednik Ježa, dobitnik nekoliko visokih odlikovanja i nagrada za karikaturu. Dodajmo, pasionirani svetski putnik koji se maločas, vratio u zemlju iz Tunisa, svakako sa puno zgoda i sa ovog putovanja. Pax vobiscum. Druže Ćiriću, dobrodošli. Kakvu nam zvučnu karikaturu donosite sa tuniškog putešestvija? Omnia mea mecum porto. Za ovaj cenjeni gledališni skup. Mnogo pozdrava iz Kartagine. Ja sam proveo u inostranstvu jedno 5-6 dana i po običaju zaboravio naš jezik i sad se služi malo latinskim i feničanskim. Ne znate sigurno? Ne. Ovi naši slabo se služe arapskim, morat ćemo da se služimo latinskim, a pošto sam naš jezik malo zaboravio, evo, podsjeti recimo, ne znam šta vas interesuje. Da li je kiša padala u Kartagini? Gaudeamus igitur. Da li je sunce bilo od jutros kad su vas pozdravili na aerodromu? Sic transit gloria. Da li je avion leteo u redu? In vino veritas. Jedna od najvećih strasti starih i mladih Beograđana je brodarenje Savom, tom žutom mezimicom što rukavcima rastočeni mami šumarke Ade Ciganlije i novokrštene Ade Međice, stotine i stotine ribara, lađara, pecaroša, studenata, ljubavnika i dokoličara i umetnika dakako. Umesto hladne dokumentarističke biografije karikaturiste, novinara i slikara Milorada Ćirića, na početku same emisije otkrijemo svakodnevnu vodenu maršrutu umetnikovu. Od ateljeja na Kosančićevom vencu 19, u koji ćemo nešto kasnije i navratiti, vodenim nedrima Save, krmaneći do Ade Ciganlije i Ade Međice. Rano je jutro, carstvo tišine poleglo nad žutookom Savom, po koji čamac remeti mir. Odmiče vodenim tokom uzvodno ribarski čamac, nosi slikara Ćirića i štafela je slikarski ka jedinstvenom slikarskom ateljevu na Adi Međici, mestu trajne slikareve inspiracije. Potpunog opuštanja, mirovanja, sanjarenja i maštanja. Čudno, ali istinito, tu na Adi Međici, u jednoj od brojnih sojenica otpočinje radni dan Milorada Ćirića i naša, da kažemo, filmska poseta gostoljubivom domaćinu. A kad je reč o domaćinu, za televizijske gledaoce samo nekoliko datuma, tačnije parafraza Ćirićeve izjave. Rođen sam u Vranju 7. oktobra 1912. od oca Petra i majke Jelisavete, na dan od počinjanja Srpsko-turskog rata. Pošto mi se otac kao inženjer na železnici stalno seljakao, školu sam učio u Kumanovu, Skoplju i Nišu. U Beogradu sam završio umetničku školu i već 1936. godine
postajem saradnik predratnog ošišanog ježa. Korespondencija udružene opozicije. Otac i sin razgovaraju posle ispita na Vidovdan. Otac: moj sinko, znaš li ti da se bez škole ne može danas biti ni švercer? Vuk, koji jede magarce u posljednje vreme, ima toliko posla da je otvorio kancelariju. Sekretarica: gospodine šefe, 50 uglednih roditelja i muževa podnelo je molbu da pojedete najnovijeg magarca doktora Panče. Već 2 dana u našem kraju nema vode. Otkud znaš? Pa eto, piše u novinama. A bre kurjak čorbađi, otkud ti u naš carski varoš Niš? Slučajno ja pošao u Nišku banju da se lečim od išijasa, a neki me skinuše ovde. Kažu, ima mnogo posla u Niškoj opštini. Objasnite nam već jednom taj vaš program. Ništa vas ne čujem, gospodo, boli me uvo. Zašto mrtvaca? Pa valjda zato što je to simbol njihove stranke. Kako imaju jak šut, gadno bi bilo da lopta skrene u publiku. Jež. Vidiš, draga demokratijo, neki ti otvoreno prete. Demokratija. More, lako ću za njih. Od ovih mnogobrojnih prijatelja ovde ne mogu da se iskobeljam. Druže Ćiriću, od 1936. godine aktivno se bavite novinarstvom. Još na samom početku karijere imali ste sreću da se upoznate u redakciji tadašnjeg Ošišanog ježa sa velikim karikaturistom Pjerom Križanićem. Mogu da kažem da mi to nije bio prvi susret sa jednim velikim karikaturistom. U umetničkoj školi, pored ostalih vrstnih nastavnika kakve smo imali, Ljuba Ivanović, na primjer, onda je bio Vasa Pomorišac, Ivan Radović. Imali smo u 4. godini, bili smo kod Bete Vukanović, to je naša prvi modern karikaturista, to je žena koja je donela u Srbiju prvu umetničku karikaturu. A kad sam došao u Ošišani jež, ja sam imao onda susret sa Pjerom, sa jednim velikim karikaturistom, prvim novinskim karikaturistom s kojim sam se sreo i mogu da kažem da sam imao veliku tremu. To je bio za mene veliki čovjek, ja sam bio početnik, karikatura se nigde ne uči, prema tome ja sam došao potpuno kao neuk sa osnovom, naravno, koju sam dobio u umetničkoj školi. Međutim, Pjere je bio takav čovjek da je kod mlađih odmah razbio svu tremu, prilazio je drugarski, prilazio kao stariji drug i na neki način je nekako kao da nije vidio naše greške. Ako je davao neke sugestije, to je bilo samo onako diskretno, sa puno obzira, da se ne uvredi, ali da se ne preplaši čovjek. Osim njega je bilo u redakciji još jedna garnitura iskusnih karikaturista. To je bio Hodžić, Vušković, Lučev. To je jedan veliki majstor bio Lučev. To je veliki majstor crteža, veliki majstor anatomije. I isto tim starijim drugom mogu zahvalim što sam tako počeo da radim bez straha, sa puno neznanja, naravno početničkog. I ja mislim da sam od njih posle tako stekao neku pouku, sam dobio da i ja sa mlađima koji su posle od mene zavisili od moje strogosti, da na neki način da im olakšam to, da ih uputim, jer na drugom mjestu ne može se uči karikatura. Sjećam se jednom prilikom dok smo razgovarali o Bergsonu i njegove knjizi o smehu, vi ste mi, druže Ćiriću, pokazali ovu knjigu. Anatomija čoveka. Molim vas naočare. Hteo sam da vam pokažem ovaj mali mišić ovde. On spaja usni prstenast i žvakatni. On je
jedan od najmanjih, ako ne i najmanji mišić na čovečjem telu. Zove se mišić smeha. Taj mišić kod nekih ljudi zakržlja, pošto se ne upotrebljava. I sad tu je teškoća takvog čovjeka nasmejati. Ali na sreću, taj mišić nije kod svih zakržljao i zbog njih se vredi potruditi i raditi na tom mukotrpnom poslu koji se zove karikatura. Jesmo li još nad neprijateljskom zemljom? Nismo, ovo je neutralno. Hvala Bogu, krajnje je vreme bilo da se oslobodimo tereta. Opet je neko menjao granice. Gdje je ovdje Austro-Ugarska? Dokle će ovo da traje? Ništa se ne događa o čemu bi čovjek mogao da piše. Pazi, Čiča Ilija, nemoj blizu zemlje da te ne potkači konkurencija. Zašto ste se vi, Mr. Chamberlain, uopšte bavili politikom kad vas je otac odredio za trgovca? Baš zato i odlazim što do sad nisam uspeo da uočim razliku između politike i trgovine. Nema akcije za mir dok mi imamo akcije u rukama. Šta će vam, pobogu, toliki ministri financija? Pa treba da reše pitanje tolikih ministarskih plata. Od koga ću crna 29. da pozajmim pare za igračke? Čikatika rezonuje. Kako živiš, Đoko? Pa eto, taso, životari se nekako od demantija do demantija. Hajdemo u bioskop da gledamo film sa divljeg zapada. Neću, ne dopadaju mi se evropski filmovi. Eto, otkako je učestvovao u demonstracijama, njemu je ispod časti da pije mleko. Od 1944. godine pa sve do 1947. godine, u danima obnove porušene zemlje, Milorad Ćirić je saradnik, karikaturista i urednik lista Borba, da bi 1947. prešao u redakciju Beogradskog Ježa, gde ostaje do 1953. godine. Tu u Ježu, najpre kao urednik karikature, u društvu poznatih književnika i afirmisanih karikaturista kao što su Ivan Lučev, Sabahadin Hodžić, Miloš Vušković, Desa Glišić, Duško Jovanović i kao glavni urednik Ježa od 1949. do 1951. godine i kao slikar na studijskim putovanjima, parijskom Montmartru i drugdje. Da li svaki režim, druže Ćiriću, svako društvo po pravilu karikaturista karikira, napada? Mi smo pre rata u odnosu na režim bili u čistoj opoziciji. Napadali smo ga zbog poznatih mana njegovih, zbog poznatih njegovih, zbog korupcije, zbog lažne demokratije, zbog odnosa prema masama, zbog svega ono što ustalo mi znamo sve. Međutim, posle rata mi smo sastavni deo ovoga društva. Mi mu pomažemo na jedan specifičan način koji nekada izgleda kao da je možda opozicija, međutim to nije tačno. Naša vrsta pomoći je sasvim drugčija. Mi ne opevamo, nismo zato da pevamo himne, to nije naš zadatak. Ima mnogo lepih stvari, puno lepih stvari koje treba opevati, međutim to nije naš zadatak. Naš je zadatak da pronađemo mane koje su se uvukle, da pronađemo razne devijacije i da ih napadamo. I to je naš zadatak. Druže Ćiriću, neposredno posle oslobođenja Beograda, a i kasnije u danima obnove zemlje, u kojim ste akcijama vi neposredno učestvovali kao karikaturista? Odmah posle oslobođenja Beograda pozvan sam da sarađujem u listu Borba. Rat je još trajao. Ja sam trebao da
radim jedan posao kome nisam bio mnogo vičan, začuditi se šta sam trebao da radim. Ne karikature, već karte bojišta. Svakodnevno sam pratio napredovanje naših jedinica, isto tako i savezničkih. Izveštaji su dolazili neredovno, ne u određeno vreme, nego kako se koje mesto oslobodilo, onda je bio obično neki svečani, specijalni izveštaj. Morao sam da pratim i strane izveštaje na stranom jeziku. Crvena armija onda je napredovala. Pratio sam do duboko u noć izveštaj sa tog fronta, recimo. Nisam jezik dobro poznavao. Po nekim starim kartama sam tražio ta mesta, tako da se dešavalo verovatno da ja neko mesto osvojim, a neko zaboravim. Međutim, u toku dana su to saveznici ili naše trupeve, zavisi u kom mestu se radi, ispravljale situaciju tako da su mi na neki način pomogle. Doćim sam radio karikature u borbi. Kao što mi je bilo obećano, ništa ti ne brini, poslije će biti i za karikature, sad nam je glavno da budu mape. Posle kad se oslobođena zemlja, onda je glavno angažovanje bilo na izborima za narodnu vlast. Pozvali su nas, mene i jednu grupu celog karikaturista, pozvali su nas tamo u propagandno odeljenje koje je bilo neposredno angažovano na izborima, da nam objasne šta treba da radimo i kako treba da radimo. Mi smo otprilike ono šta treba da radimo, mi smo to primili, ali ono kako treba da radimo nekako smo se opirali i dali na znanje da nama samo treba reći šta treba da radimo, u kom obliku, jest to plakate, leci, preko novina, preko da su to knjižice i tako, a ono kako kad je došlo do toga, mi smo rekli ostavite vi to nama, mi to bolje znamo da radimo od vas. Da li su na okupu svi moji verni vojnici? Nisu, veličanstvo. Fale Keserović, Lukačević i Anton Švarc. Molim ponizno, cesarsko-kraljevski domobran iz Prvog svjetskog rata Vlatko Maček javlja se vašem veličanstvu da ga izvoli prevesti u domobranske vojvode. Zašto dopuštate, gospodo sudije, da jadnog čoveka stalno podsjećaju na užase koje je počinio? Sad samo još da se prikupe ovčice. Narod koji je na izborima pokazao koliko nas malo ceni, nije ni zaslužio da nas ima. Tražim odštetu za sve ono što sam pretrpeo kao okupator. Štetočina. Šta je ovo sad? Ovo do sad nije bilo. Zar vi mislite da ćete sami umeti da obrađujete zemlju? Kad smo mogli da je obrađujemo za tebe, umećemo nekako i za sebe. Ovde više nema ni jednoga. Treba da znaš da ja preko tvog mosta ne prelazim. A što se ljutiš, ja ga za tebe i ne pravim. Kakve se tamo užasne stvari dešavaju. Pored rada na karikaturi, u novinarstvu, Milorad Ćirić je poznati kao autor nekoliko komedija, a kao publicista najradije objavljuje reportaže i putopise. Izvesno vreme je Milorad Ćirić imao u borbi i svoju stalnu rubriku 1958. do 1972. godine pod naslovom Skice jednog karikaturiste iz zemlje i inostranstva. Prefinjenog ukusa za odabiranje karakterističnog u pojedinim krajevima zemlje, njegov putopis je rado čitan, baš kao što su i karikature sa prvih stranica borbe plenile svojim duhom i oštrinom. O toj karikaturalnoj pronicljivosti i sposobnosti za odabiranje karakterističnog, takozvanoj Ćirićevskoj observaciji, govori Feri Pavlović, beogradski karikaturista.
Čirić je karikaturista koji je kao ličnost u našoj karikaturi, mogu bi da kažem novinskoj karikaturi, kojom se on prevashodno bavio, jedna neverovatno izražajna ličnost. Čirić je karikaturista koji je dao jedan poseban stil u karikaturi. On je obeležio, može da se kaže, možda 1-2 decenije u svom plodnom radu, jednu epohu karikature koju je on izdigao na jedan možda od najviših nivoa, mislim kad je reč o novinskoj karikaturi, jer je on neverovatno izražajan u crtežu, neverovatno bogat u mašti svojoj. Za razliku od njegovog slikarstva, koje je veoma plodno i gde on uglavnom zastupa realistički pravac, Čirić je interesantan kao ličnost u karikaturi zbog toga što je on u svom bogatom tom opusu na radu u karikaturi dao više načina, više stilova. On je, ako tako može da se kaže, počevši od realizma, pa neorealizma u svoje vreme, došao u zadnje vreme do nekog, moglo bi se reći čak i kubizma. Znači, dosta izama je u njegovoj bogatoj karijeri prošlo. Možda bi to moglo da se na neki način ilustruje kroz jednu malu anegdoticu koju je u svoje vreme ispričao Pjer Križanić, bard naše karikature. Kada smo se mlađe kolege obratili Pjeru, zapitavši ga jednom: dobro, čika Pjere, da li možete, pošto maltene nema pisanih knjiga, udžbenika, nema ništa što bi bilo opipljivije da mi mladi o toj karikaturi više saznamo, da li biste vi mogli da nam u par reči, makar na neki način, definišete karikaturu? A on je rekao: slušaj sinovče, kaže, ja kažu da znam da crtam i pravim te karikature, ali ako bi trebalo nešto da saznate o karikaturi više i bolje, to se vi obratite Čiri, odnosno Čiriću karikaturisti. Mislim da ta ilustracija, ta anegdota, u stvari dovoljno rečito govori koliko je Čirić kao karikaturista bio čovjek koji je rad na karikaturi studiozno i do krajnjih preciznosti doveo. Ima li kod vas slučajeva primanja mita? Koliko daješ da ti kažem? Kako će siromah da napreduje, povredio je lakat. On je džentlmen, biznismen, nepismen. Vode. Ono što mi radimo godinama, kompjuter je u stanju da svrši za svega nekoliko dana. Šta? Da upropasti preduzeće za nekoliko dana? Sredstvo za podmazivanje imamo u bočicama, kantama, u plavim ili belim kovertima. Pojeli ste 2 fabrike i 1 skladište. Držite obijača, a šta je obijao? Pragove. Iz matematike je slab, ali mitomatiku polaže sa odličnim uspehom. Lansirate? Ne, beležimo uspehe preduzeća. Kakvo leto, samo pada. A sad još napišite na nemačkom, švedskom, francuskom, engleskom i arapskom: mlad stručnjak traži zaposlenje. Kondukter, karte molim za pregled. Treba nešto poslovno da razgovaramo, da se nađemo u Parizu, Njujorku ili možda na Havajima.
pored filmske ekipe, Nadi Međici, u ovom lepom danu u gostima kod Ćirića je i Blagoje Lazić, urednik televizije Beograd. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da sam učestvovao u pripremanju povratka Milorada Ćirića u borbu krajem 1953. godine. U to vreme borba je proširila bila prostor za spoljnopolitičku rubriku u listu, a proširen je bio i raspon vesti koje se daju i koje se komentarišu. Prema tome, listu je bio potreban kao stalni prilog jedna spoljno-politička dobra karikatura, što znači da je redakciji bio potreban njen sopstveni vlastiti karikaturist, kao što to veliki listovi gotovo svugde u svetu imaju. Ja sam predložio i dobio odmah zadatak da povedem razgovore sa Miloradom Ćirićem, da ga zamolim, da mu predložim da se vrati u borbu. Što sam odmah i učinio. Iako se nismo lično mnogo poznavali, ja sam znao njegov rad, njegovo delo. Ja sam ga pozvao telefonom i u tren oka mi smo imali gotov sporazum, Ćirić se vratio u borbu i već 29. novembra 1953. u prazničnom broju ponovo je Ćirić bio zastupljen svojom karikaturom kao karikaturist borbe. Pričam sve ovo zato što se iz tih događaja mogu izvući, lako izvući neki kvaliteti Ćirićevog rada i Ćirića kao ličnosti, kao čoveka o kojima bih hteo da kažem nekoliko reči. Mi smo tražili u to vreme u borbi dobru karikaturu i zato smo se opredelili za Ćirića, koji je još, uzgled budi rečeno, i bio čovek koji je već ranije radio za borbu. Ako stoji moje uverenje da se karikatura može deliti i na onu koja je istovremeno i grafički umetničko delo i na druge koje to nisu, onda mislim da Ćirićeva karikatura svakako spada u onu prvu kategoriju. Hteo bih samo da kažem, mi smo godinama radili zajedno, ja sam primao Ćirićeve karikature, stavljao ih u list, ja se ne sećam ni jedne jedine koja nije bila donesena sa savršenom doradom, umetničkom doradom. Sećam se da je Ćirić ponekad i sate trošio na to da postigne maksimalnu ravnotežu linija i površina u njegovoj grafici, u njegovom grafički umetničkoj karikaturi. Drugi kvalitet o kome bi takođe hteo i mislim o kome moram govoriti, to je samostalnost Milorada Ćirića kao karikaturiste. On je karikaturist koji je istovremeno i komentator. On je umetnik koji je istovremeno i politički veoma angažovan novinar koji je veoma u toku. Nikada od Ćirića nije trebalo tražiti karikaturu, on ju je sam donosio, nikada nije trebalo davati mu temu, on je sam nalazio pravu temu u pravom trenutku, a ako je neko hteo sa tako dobrim inače čovekom kao što je Ćira da se posvađa, onda je najbolji način bio taj da mu daje ideju kako da obradi svoju karikaturu. Treći kvalitet koji valja pomenuti, to je neverovatna skromnost. Uz veliku predanost radu, uz veliku vrednost, kod Ćirića je bila prisutna stalno i vrlo velika skromnost od samog početka. Još u onim razgovorima koje sam pomenuo oko njegovog povratka u borbu, dobro se sećam. Možda jedino čega se sećam sasvim dobro, jer sam bio pomalo i iznenađen, bilo je to da Ćirić ni jednog trenutka nije pitao kakav mu dohodak nudimo. I ne sećam se u svim silnim godinama koliko je on posle toga radio, neprestano radio u borbi, da je ikada postavljao to pitanje. Na kraju, mada to ne znači da je to i posljednji kvalitet, sigurno da ih ima mnogo više i u kojima će verovatno drugi ljudi biti merodavniji da govore, hteo bih još i to da pomenem da je Ćirić poznat i cenjen novinar ne samo u svojoj zemlji, u Jugoslaviji, nego i u svetu. Ja sam toliko puta prelistavajući novine sa raznih krajeva ove naše planete iznenada naletao na Ćirićevu prenesenu karikaturu iz borbe. A pre nekoliko godina, 1971. uleto 1971. kada sam bio u Saveznoj Republici Nemačkoj, nekim poslovima u Hamburgu, pa imao razgovore u direkciji nedeljnog političkog magazina Špigl, opet sam naleteo, neočekivajući to, na Milorada Ćirića.
Kad smo završili te razgovore, mene su poveli da mi onako domaćinski pokažu svoju redakciju, zatim u dokumentaciju koja važi za jednu od najboljih novinskih dokumentacija u Evropi. I tu mi je jedna mlada žena. Pošto su mi prethodno pokazivali dosije pune isečaka i podataka o našoj zemlji, sređenih, lepo, vrlo bogatu dokumentaciju, ta mlada žena koja radi na tom jugoslovenskom sektoru, da tako kažem, prišla mi je i ne znajući da sam iz borbe, znajući samo da sam jugoslovenski novinar, zapitala me da li slučajno poznajem jednog sjajnog jugoslovenskog karikaturistu i pružila mi da mi pokaže da ga imaju u svojoj arhivi, jedan debeo arhivski tom sa nekoliko stotina, možda hiljada, ja ne znam, karikatura, a na tom tomu gore pisalo je Milorad Ćirić, Borba. Pre vaše pronevere nismo bili svesni koliko dobro stojimo. Hvala vam. Cape Nixon. 3, 2, 1, 0, -1, -2, 3, 50, 100, 500. Duga. Da, sad se više neće kotrljati. Plaćate 300, dali ste 1000, vraćam vam 600. Valjda 700. Ne, u međuvremenu je roba poskupela. Izvolite vaših 500. Ne žali puder i pomadu. Stalno se govori o potrebi podmlađivanja kadrova. Proći će i taj tvoj 8. mart, tvojih 5 minuta, a onda dolaze mojih 520.605 minuta. Optužena, priznajete li da ste učestvovali u najnovijoj Teodorakisovoj kompoziciji? Uskoro ćemo naše proizvode izvoziti i na mesec. Izmenjali ste rezervacije, promenili cene pansionu, imali nešto što ne menjate, čaršave. Nije ni meni lako. Od jutro sam odrao vola, 3 jagnjeta i tuce mušterija. Druže Ćiriću, 1972. godine prestali ste da objavljujete karikature. Znači li to da ih više i ne radite? Karikatura je naporan i odgovoran posao. Naš u novinama, rad u novinama iscrpljuje, pored svih ovih drugih teškoća, odgovornosti, iscrpljuje i onaj termin, onaj minut, onaj sat. I to iz godine u godinu. Sećam se Pjera koji je rekao da mu se jedna želja nije nikad ostvarila, a to je da napravi karikaturu jedan dan ranije. A osim toga, treba da mislimo i na smenu generacije. Od završetka slikarske umetničke škole u Beogradu pre više od 4 decenije, slikarstvo je bila vaša intimna, a i trajna preokupacija. Pa ja sam i pošao s tim da izučim slikarstvo. A ako pitate od kad sam počeo da slikam, da se bavim, kao i svako dete od početka. Svako dete mora da crta i mora u izvesnom dobu, na izvesnom nivou da crta tako i tako. Recimo, počinje sa glavom, ruke i noge mu izlaze iz glave, posle kad je malo pametnije, ono meće i trup, posle kad malo više sazri, ono traži neke proporcije i onda uglavnom prestaje da radi. Međutim, onaj koji ostane i dalje dete, koji se i dalje u izvesnom smislu ne opameti, ostaje slikar. Likovni kritičar i publicista Stevan Stanić kompetentno kazuje o slikarstvu Milorada Ćirića. Milorad Ćirić je čovek blag, plav i vedar. Vedar kao zora. Za mene, a i za druge, učini se zbog toga baš, kad sretnu Ćiru, da, pa bilo to koje doba dana i noći, da će im Ćira uvek pozdraviti sa dobro jutro.
Međutim, ima mjesta na koje se Ćira smrkne, naoblači se. Jedno od tih mjesta je, kad ga priupitaju, je li Ćiro, kako ti to kao karikaturista umeš da budeš moderan, nervozan, sintetičan, savremen, a kao slikar si tradicionalista. Tradicionalista u smislu impresionista, u smislu sa nekim prizvukom ekspresije. Naravno da Ćiru ljuti takva podela na dve ličnosti, na ličnost karikaturiste i na ličnost slikar. I obično im odgovara na izgled blago, ali ja dobro poznajem Ćiru i znam da je tu ima pritajenog revolta. Kad Ćira to kaže, pa dobro, dokle da se pravdam zbog mog slikarstva, kao da sam nešto kriv. Radio sam sa Ćirom više od 10 godina u borbi i nikad ga o tome nisam pitao. Nisam ga pitao, ali sam o tome mislio. Mislio sam baš o tome kako je u stvari to samo neka spoljna stilska razlika između njegovih karikatura i njegovih slika, akvarela i gvaševa. Oni koji vole i cene Ćirinu karikaturu zbog one izlomljene kopljaste linije, zbog onog sintetičnog, ishitrenog, onog transponovanog sižeja, tog sižeja koji je često vrlo sarkastičan, one idiotizme, na primjer, u kolonijalizma, imperializma, ratova i svega što su neki izvitopereni plodovi civilizacije, ti ga čak sravnjuju i porede ga sa velikim Nemcem Georgom Grossom. Drugi pak vide da je Ćira uticao čak na Zagrebačku školu crtanog filma. I jedni i drugi koji cene Ćirinu karikaturu u stvari bi želeli da on i da to vide i u njegovom slikarstvu, to što vide u karikaturi. Međutim, samo Ćira tako ne misli. Mislim da je u pravu. Ja znam da se on boji da bi to bilo možda ordinarno zamenjivanje materijala, što je najopasnija stvar u umetnosti, čak sižeja, da bi to vrlo lako moglo se onda ignorisati kao, eto, to je Ćirina ofarbana, okrečena karikatura u boji. Na ovom mjestu baš bi želeo, ako reditelj dozvoli, da pokažemo bar jednu uljanu sliku Milorada Ćirića. Ovih dana smo pred ovo snimanje baš pregledali Ćirine slike i pored toga što sam i ja bio prijatno iznenađen, ali i Ćira je bio iznenađen koliko toga ima uopšte. A da, mislim, verovatno niko ne zna, čak i od njegovih najboljih prijatelja ovdje na Kosančićevom vencu iz suseda. Mislim da mi je ostala u sećanju jedna Ćirina slika, evo baš je ovdje, koja je veoma značajna kao pogled na njegov talent. To je Pont Royal, jedan pejzaž iz Pariza, vrlo često slikan. I ono što je u njoj, što je najteže, to je to variranje tog sižeja sa smeđim, tim žutim i mrkim bojama. Mislim da je ono što najviše iznenađuje akcenti jasno plavog i zelenog dole pri dnu slike, koji uravnotežuju celu sliku, ali se više nigde ne nalaze, nemaju pandana na slici kao što se to obično radi. Ta slika je toliko sintetična, toliko je u stvari kao u jednom dahu naslikana da bih je čak uporedio, mislim da bi se podičio sa njom i jedan Albert Marquet, kome je to bila
večita tema baš parijski mostovi. Junsko sunce je izgubilo dah na Adi Međici između sojenica i zaturilo je svoju znatiželju neku daleko po zelenim šumarcima Krivudave Save. Još jedan letnji dan je odmotao sedinu svog proticanja. Na početku emisije obećasmo da ćemo vam predstaviti slikara i karikaturistu Milorada Ćirića, a za sam kraj ostade pitanje da li smo uspeli da gledalce uvedemo u impozantno umetničko delo i posebni humor takozvane Ćirićevske karikature. Jer dan se eto bliži kraju, tu negde na ušću Save u Dunav, podno tvrđave Beogradske, Kalemegdana, Starog grada i jednog od najlepših trgova na Kosančićevom vencu i broju 19, ostarele jednospratne kuće. Tu ćemo se i oprostiti sa Miloradom Ćirićem, domaćinom našim, sa Ade Međice, u sami Suton, u duge senke što snevaju odmor i duboki mir plave noći nad Savom i Beogradom.